ovom tutorijalu pokazat ćemo vam kako da konturišete svoje lice uz pomoć samo jednog proizvoda u 4 jednostavne faze. Svetlije, zatim tamnije senčenje, mat i na kraju svetlucavi highlighting. Najpre velikom četkom nanosimo svetlost među nijansu iz NYX Highlighted kontur palete na obod brade i ivicu čela, dok za obraze i slepočnice koristimo nešto užu četku iz NYX kolekcije i finalizujemo prvi korak u oblikovanju lica. Tamniju nijansu smeđe iz palete koristimo za fazu tamnijeg senčenja, koje ima za cilj da vizuelno suzi određene delove lica. Nanosimo je na obraze, na liniju jagodične kosti, na bočne strane nosa i na čelo. U highlighting fazi želimo da istaknemo delove lica, pa mat bež nijansu iz NYX Highlighted kontur palete nanosimo između obrva uz unutrašnji ugao oka, na jagodičnu kost i tik uz nju. Za jedar i svež finiš koristimo svetlo bež nijansu sa svetlucajućim česticama, koju tanjom četkom nanosimo na unutrašnji ugao oka, tik uz obrvu, ivicu usana i na sredinu nosa.